Lakhipuronline puthokchaba January ki tang 18 Sakul se numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba Pao. Barak Tampak ki mafam-mafamda 63 suba Republic Day gi thauram pangthokibagi pau lakli. Khoirakpa irel umanglai ngak selup ki anuba thausil kanglup semle. Charu puba magic truck ama mai horakpadagi achauba kudongthiba mathuklam gadabadagi driver na thauna phana kalhaure. Koroi Kandi Public High School gi Golden Jubilee February ki tang 12 amasung 13 da pangthoklagani. All Kasar Sepak Takraw Association na Ningthim Khulda Sub Junior Singi Tournament pangthokre. Kabui Union Manipur na sinduna Rani Gaidinlu gi chamaga terit suba mapok kumon thoram pangthokre amasung Assam da miwai lising amaga chamapan yang kaimatoi gi masada COVID ki anuba case tengnakre. Laichara sina ngarang khakta da miwai kunmathoi sikre. Hauzik mapungoiba pau tabirasi. Humutra humdai suba Republic Day gi thauram Kasar jila gi oina mapungoiba thauram Silchar Parade Ground da pangthokki. Rajya ki Transport Commerce amasung Industry Mantri Chandramohan Patawari na jati ki machu ohong gi piral chingkatki. Megia State 6 AP Band Platoon. Platoon Commander Shormila Singh, UP Platoon Commander Biplab Bihari Das, AP Platoon Kachar, Aurila Ranjit Singh, 6 AP Veteran Platoon. যোগ্যতাকে পণ কৰিছোঁ 1950 চনৰ আজিৰ দিনটোত ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌমত্ব গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল। ভাৰতৰ সংবিধান কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। ভাৰতৰ দৰে এখন বিশাল গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰক স্বাধীন নাগৰিক হিচাপে আমি প্ৰতিজন Humutra humdai suba Republic Day gi thauram Lakhipur Earl Higher Secondary School gi sanabungda Lakhipur Subdivision gi Assistant Commissioner Joy Christina Namlaina jati gi machu ohong gi piral singkatki. Thauram ga mari leinana wa ngangladuna leibak asigi ningtama purakna mohana bada thawai kat khraba singi maphamda ikai khumna phangdokpuga leinana Assam Sarkar na pakhetpa thabak thorom kya palladuna wa ngangki. Hojai jila ge New Youth Club NYC People Pukhuri na silangduna Humutra humdai suba Republic Day gi thorom club asigi sanabungda tongan ma thorom kya ga leinana pangthokre. NYC Club asina observe torokpagi chahi yangkhai suba Golden Jubilee Republic Day gi thorom asida President N Manihar Singhana jati gi piral singkatki. Numida siga mari leinana angang singi layekpa seireng thiba lamjel na chingba sana khonabagi thorom su pangthokki. Nungthilda N Manihar na mifam mapu oiduna pangthokpa aphongba mifamda Manipuri Kala Kristi Kendra People Pukhuri gi General Secretary W Joybabu Singhana Chief Guest oiki. Mifamda A Kunjamohan N Ranjit T A Singhabina chingba mioi singna thorongba mari leinana wangangki. K Syamlal amasung I Debendrana thagat wahai piki. Khoirakpa irel umanglai ngak seluki chahi gi chakachading pathokpa amadi anauba thausil kanglup semagi mifam ama ngangom Niranjana mifam apoiduna ngarang January gi tang 13 Binakandi Part 2 da Taurangbam Nogendro gi sangai da pangthokre loinana Kangabam Santi Kumar Yumnam Nadia Chan Nongmaithem Brajadhon Arambam Gaurmohon Ngangbam Hembabu Taurangbam Kalababu Maisnam Babahal Oinam Brajabidhu amadi Leisungbam Robindro na chingba mioi singna daistapamki. Thauram hawgolakpada Taurangbam Nogendra Singhana miyambu taramna okpaga loinana chaka chading pathoktuna tahanki. Mifamna warep kaya sulauki maruaina hauzik lairiba laifam asi sengba sagatpa miyamgidamak community hall amasung public toilet saba yauna warep kaya sulauki hairi. Matungda K.S. Antikumar na returning officer oiduna ngak selubasigi anauba thausil kanglupama semki. Nauna khalaba thobuba sing adudi President Ingudam Akhoi Kumar Chingyalekai Vice President ta Leisungbam Robindro Lakhipur Kuman amasung Ayekbam Surjamukhini General Secretary da Arambam Pradeep Lakhipur Kuman Assistant General Secretary Moirangthem Joy Kumar amasung Thaunaujam Ranabir aduga Cashier oina Maibam Manidhon Bukhanki loinana Piba Taret Special Invitee Tara amadi Advisor Mapansu mifamna khanki.
अनौबा अमसुंग अरीबा फमसिनबगी थौरम लाक्लिबा फेब्रुआरी की तांग 3 लखीपुर खुमन इबुदौ थौनांगदा अयुकी पुंग 10 दा फमिनाबा हाइना लेबनाखी चरु पुबा मैजिक ट्रक अमा खंगौदना चरुदा मई हरokpagi थौदोकता मथौना फरबा मैजिक ट्रक अदुगी ड्राइवरना खुंगंग अदुदा थोकलंबा याबा अचौबा खुदोंथिबा अमदगी कलहौरे थौदोक सिंगरंग सिलचर शहरदगी पंगलाप लापतना लेबा सैयदपुर खुंगंगदा थोखिबनी ड्राइवर रियाजुल इस्लामना मागी मैजिक ट्रकता पिकथना लोड तौरबा चरु अदु कंगहौदना मई हौरकपा थेंगनाखी गाड़ी अदुगी मनाक्ता लेबा खुंगंगी मियामना कोइलाव लावरदुना मई कन्ननम होनाखी अदुबो खुदक्ता मथौना लेरबा ड्राइवर अदुना मईना पुगु कुपसिलबा अचाकपा गाड़ी अदु थौदोरक्तुना इसिंग लेबा मफम थीदुना खोंजेल यांगना थौदोरखी किलोमीटर अनिरोम सैयदपुर गिलंबीदा खोंजेल यांगना थौरक्लबा मतुंग पुखरी अमदा गाड़ी अदु थौजिंदुना अचौबा खुदोंथिबा अमदगी कलहौकी हाइरी थौदोकदुदा गाड़ी अमसुंग ड्राइवर मसामक करिमता असोकपा नंखिदे खुंगंगी मियामना ड्राइवर अदुगी मथौना अदुगी दमक थागतपा फोंदोकनखी कोरोई कांदे पब्लिक हाई स्कूल की गोल्डन जुबली थौरम फेब्रुआरी की तांग 12 अमसुंग 13 दा पांगथोकलगनी कोरोई कांदे पब्लिक हाई स्कूल कसारना चही यांकई सुरकपका लोइनना गोल्डन सेलिब्रेशन चही असिगी फेब्रुआरी की तांग 5 अमसुंग 6 दा पांगथोकनी हाइना तौरंबा दु खुदोंग चादबा खरदगी फेब्रुआरी की तांग 12 अमसुंग 13 दा ओइना स्कूल असिमक्तदा नुमित निनि चुपना पांगथोकलगनी हाइरी बराक तंपाकता मणिपुरी मीडियम स्कूल लिंखनरकपगी इहौदा कोरोई कांदी अमदी मसिगा नकनबा खुंगंग कयामरोमदा कुसमनरगा कुमजा 1992 दा माइसंग असि लिंखटकेबनी तौरमसिदा स्कूल असिगी एक्स स्टूडेंट सिंग अमदी थबक्तगी पोथारबा ओजासिंग नसु सरुक याबिनबा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कमिटी की चेयरमैन कोंथौजम मांगकोंजाव अमदी कोरोई कांदी पब्लिक हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बैजयंती सिंहना प्रेस थादोरकपा चेरोल अमदा फोंदोरकले लखीपुर आहल मरुपना सिंधुना प्रजातंत्र निमित का मरी लेना नरांग नाहरोल कोरिरोल संगलेन लखीपुरदा कना नैनबगी थरोमामा लूप की वर्किंग प्रेसिडेंट ए बारिखाना मिफम पोइदुना पांगथोखरे थौरमदा लूप की थौबुरेन इंगुदम बिनोद अमसुंग ngamthang thoburen khaidem kaurahri nawa ngangkhe silupna numira sega mari lainana jati ki piral singkatuna laiki trapa ningtam lan misingi maphamda leisu katuna ikai khumna bodki All Kasar Sepak Takraw Association na silangduna Lakhipur Subdivision ki manung chanbada ningthem kulda sub junior singi oiba tournament na mangarang pangthokre tournament aduda punna team tarana saruyaki All Kasar Sepak Takraw Association ACSTA team na nupa machagi winner oiki runners up team na ACSTA team B ni nupi machagi oina ACSTA team C winner aduga runners up na ACSTA team na oiki manamatum yenthokpagi thoromda RK Sanahal President All Kasar Sepak Takraw Association Elangbam Premakanta NIS coach Nabachandra Singha VP amasung S Birchandra Singha na chingba miyoi sing yauki Humutarahumdai Shubha Republic Day ki thoram Jiribam district ki oinasu akanba security ki sexual thorangi makhada district administration Jiribam na sinduna Jiribam gi chingdung laikai da laiba DC office complex ta pangthokre thoramasida Jiribam gi deputy commissioner W Malem Ganba Chenglai IAS na chief guest oiduna jati ki phiral chingkhatki Jiribam Civil Police 7th IRB amadi 87th Battalion CRPF na chingbana March pasta saruyaki DIPR na puthokpa Manipur Today gi booklet singsu yanthoki thorom gi loiselakpada makok mathang taraba singda mana mathum piba amadi thabak ningthina tawba official singdasu appreciate certificate sing Deputy Commissioner na khusinaki Republic Day on 26 January 1950 the Indian Constitution came into effect, and since then we are able to enjoy our fundamental rights. We should not forget the sacrifices of all the freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad and others who fought against the British. We should remember Kabui Union Manipur na sinduna Rani Gaidenliu gi chahi chamaga teret subo mapok kuman thoram Mahabali Kabui Kundalaiba Kabui Union Manipur gi office ta pangthokre thorom aduda ki Gangmumai Kabui President Kabui Customary Council
के डॉक्टर हीरा कबुई प्रेसिडेंट कबुई यूनियन मणिपुर अमदी कैनारासी लोंगमई प्रेसिडेंट ऑल मणिपुर कबुई वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की अपुन बलुपना सरुक यादुना रानी गाइडेनलिउ कबुई कुंबी इमा इरमद मसिदा हन्ना हन्ना पोगलसनु थौनिजखी हाइना कबुई यूनियन मणिपुर की सेक्रेटरी जनरल लनबोई कबुई की प्रेस चैरोल अमद फोंदोरकली आसाम दा हौकिब पुंग कुनमरीदा मियोय लिसिंग अमगा चमापन यांखै माथोगी मसादा कोविड-19 नाबा थेंगनरे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 8.9 ओइरी लाइचदासिना कसार अमसुंग करीमगंज की अममम यावना ngarang खक्तदा पुन्ना मियोय कुनमाथोय सिकी फरकपगी चांग चादा 39.8 नि मणिपुर की हक्सेल लोइसंगना थोप पाव मतुंगिना मियोय 494 की मसादा ngarang नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबे थेंगनखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 33.2 ओइरी लाइना असिना ngarang मणिपुर दा मियोय अहुम सिकिबगा लोइनना सिकिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अनि सुमना कुंथ्रा मरी सुखरे अरोइबदा मरोइ पाव अमुखना बाराक तंपाक की मफम हुंबुत्रा सुबा रिपब्लिक डे की थौरम पांथोखिबगी पाव लागली खोइराक इरेल उमंगलाई गाक सेलुप की अनोबा थौसिल कांगलुप सेमले चरु पुबा मैजिक ट्रक अमा मई हौरकपदगी अचौबा खुदोंथीबा मथुकलमगदबदगी ड्राइवर थौना फना कलहौरे कोरोई कांदी पब्लिक हाई स्कूल की गोल्डन जुबली फेब्रुआरी की तंग 12 अमसुंग 13 पांथोकलगनी ऑल कसार सेपाक तक्रो एसोसिएशन ना निंगथेम खुलदा सब जूनियर सिंगी टूर्नामेंट पांथोखरे कबुई यूनियन मणिपुर ना सिंधुना रानी गाइडेनलु की 303 सुबा मपोक कुमन थोरम पांथोखरे अमसुंग आसाम दा मियोय लिसिंग अमगा चमापन यांखै माथोगी मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनखरे लाइचदा सिना ngarang खक्तदा मियोय कुनमाथोय सिखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।